أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawen yettude allah subhanahu wa ta'ala duwano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo laawol ɓeɗo musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah waɗa kala heɗiti o yiɗe nde yewtere ɗo sakiri nde yewtere ɗo jeeyaɓe yimɓe aljanna musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ko goɗɗo teddiri hara wona l'islam teddugal ngal ko lannaygal si goɗɗo teddiri laamu ñande laamu ngol lanni wo haray ngal lanni si goɗɗo teddiri jawdi ñande jawdi ndi lanni wo haray lanni amma si goɗɗo teddiri l'islam o wuuray ko o tedduɗo o maaya ko o tedduɗo o wuura ko yiɗaɗo ko allah yiɗaɗo ko malaikaɓe yiɗaɗo hakkunde yimɓe ɓen o tawa allah subhanahu wa ta'ala hara allah on hino yarlanimo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e yewtere maɓɓe wo allah hino okka aduna neɗɗo mo yiɗi e neɗɗo mo yiɗa o okkata dina l'islam sina neɗɗo mo yiɗi kala mo okki l'islam hara o yiɗimo yo allah waɗa on onon heeɗiɓe nde yewtere ɓe sakitoyɓe nde yewtere ɓe ɗo jeeyaɓe yimɓe allah subhanahu wa ta'ala on yiɗi musidɓe julɓe tedduɓe komi falte yewden ɗo seeɗa ko honɗum kori Tuuben ruttoɗen ka allahu subhanahu wa ta'ala wata goto taƴo o mo yiyentonono inde cheytane e iblis a omo nan ton inde muɗum so ƴetti qur'ana on fop on taway ton ko bakkato goto petmo o waɗi ko woni ko allah subhanahu wa ta'ala on halkirimo woɗɗintinimo e yurmede makko nden ɗum ko honɗum ko wiyete mawnintinare yo allah ittu mawnintinare e ɓerɗe meɗen ko wiyete noon mawnintinare ko salagol gonga e hoynugol yimɓe ɓen o batrul haqqi wa hamtun nas kala mo yiwɗa hiɗa ɓuri gonga wolama kadi a jaɓata gonga on kadi si tawi hara wolɗo gonga on hina neɗɗo welowoma hara e woni neɗɗo mawnintiniɗo kala wi o ana ko min hara e woni fedde iblisa ko iblisa wi'uno ana khairum minhu min miɗo moƴƴi ɓuri adama o halaktani min narin a tagila min e yiite wa halaktahu min tinin a tagi o adamajo ɗo kanko e loopal ko ɗum ɗo waddi iblisa e allah o yoyta bakkatu ɗiɗaɓo joni noon cheytane o ɗo komi falte yewden kon cheytane o inni wo bi izzatika wa jalalik mi wondiri mangural ma an allahu subhanahu wa ta'ala e teddungal e ma ɓe jiyaɓe ma ɗo fop mi murtinayɓe sabu waɗugol bakkatu mi ukkayɓe e probléme ji no ɓe faggitora bakkatuji fi honɗum fiɗo ɓe natiro e nder yiite jahannama wo o serata tigi tigi on himo waɗana en puusa en fi en waɗu bakkatu ha tigi tigi o yaaden enen e makko ka nder yiite jahannama allah subhanahu wa ta'ala on kankade o wi'i wa izzati wa jalali wo o wondiri mangural makko e teddungal makko o serata kadi himo yaafade bakkatuji jiyaɓe makko ɓen fodde hiɓe tubude rutto ka allah subhanahu wa ta'ala bakkatu ma on no wayi wo tubu ruttoɗa ka allah ko ɗuuɗi wo ɗuɗana allah tubu ruttoɗa ka makko ko janɗi wo ko janɗana allah tubu ruttoɗa ka makko bakkatu on si o janɗi si o fanɗi si o feeñi si o suuɗike mo annduɗa fimum e mo anda fimum fewto allah subhanahu wa ta'ala on torɗamo yo yaafoma allah on o yaafotoma piiji ɗiɗi allah subhanahu wa ta'ala yowti ka qur'an o inni wo o tippinta lette e hoore meɗen fodde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino hakkundeji meɗen hiɓe woori joni noon nelaɗo yehino allah inni o tippinta lette e hoore meɗen quelque soit ko bakkatuji meɗen ɗin ɗi ɗuuɗi ɗi hulɓini fodde hiɗen insinade tuuba ruttoka makko hiɗen inna astahfirullaha wa atubu ilay astahfirullaha wa atubu ilay astahfirullaha wa atubu ilay maɗum astahfirullaha al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilay fodde hiɗa duumi e ɗum ɗo bakkatuji maɗin allahu e yafotoma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maaki e hadis wosi tawi on waɗatano bakkatuji hara goto e mon bakkon intano tuubo ruttoɗon ka allah subhanahu wa ta'ala allah ittayno on onon ɗo o adda woɓɓe go waɗayɓe bakkatuji ɓe tuuba ɓe rutto ka allah subhanahu wa ta'ala allahu e yaafoɓe ko gontota ko bakkatuji ko jogiɗen allah hino weltora neɗɗo waɗɗo bakkatu ha gayni yilti tuubi rutti ka makko ɓuri goɗɗo e moɗon yahuɗo ha e ladde
hara ko kanko tun hino wondi e mbaɓɓateri makko e ñameteri makko o jooɗo e ley leggal o fowto ɗon nde mo finoya o tawan ndi mbaɓɓateri makko e ñameteji makko fopp majjirimo o anda hay hunde ka yaari oɗo noon wonoya tun o ɗanoɗon gokkum mbaɓɓateri makko ndi wo ñamete makko e jaram makko fopp o fina tawa no dari yeeso makko woko o weltoto ɗon kon Allah hino welto ɓuri ɗum ɗon neɗɗo so waɗi bakkatu ha o gayni o tuubi ko ruttike Allah subhanahu wa ta'ala ko hon woni mo wara bakkatu ala ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki kullu ibnu adama khatta kala ɓingel adama ko bakkonɗinay ɗum faljay ɗum woopa wa khairul khatta'ina at-tawwabun ko ɓuri moƴƴude e faljay ɓen fopp waɗa bakkatu ko ɓen tuubay ɓe rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah inni fa qultu astaghfiru rabbakum mi inni on insine ka joomi mon innahu kana ghaffara o heewi ko yaafotoɗo sihatul mubalag ko yaafotoɗo bakkatuji ɗin no ɗi wayiri woni ɗi wayiri sa tuubi a ruttiki ka makko Allah on ko yaafotoɗo ma goɗɗo wari wonkiji temedere o tuubi o rutti Allah on jaɓanimo mbileɓe fir'auna ɓen ɓuri duuɓi 60 hiɓe mbile yaagal ko halkata goɗɗo ɓe tuubi ɓe rutti sujudure wotere ɓe waɗani Allah ko nange ngen fuɗata ko ɓe heferɓe ko nge mutata kiiki e tawi hiɓe ka aljanna ɓeɗo ɓe waɗi ɗi bakkatuji ɗi fof ɓe tuubi ɓe rutti Allah subhanahu wa ta'ala an bakkatu ma o hewtari taw warɗo wonkiji temedere goɗɗo arino ɗo leyɗe porto ɗo maapike fi kaydi yehi jeeni ɗi e porto jombi porto heɓini porto no jogii ɓiɓɓe porto e hoore dewgal harana laaɓungal tuubu ruttoɗa ka allahu subhanahu wa ta'ala toroɗo Allah yo yaafoma Allah wonko yaafotoɗoma qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim kono yo jiyaɓe am fantimɓe bakkatuji e hoore mum la taqnatu min rahmatillah wata on taƴo yurmede Allah nden inna allaha yaghfiru zunuba jamia Allah ko yaafotoɗo bakkatuji ɗin fop innahu huwal ghafuru rahim an o sonnajo janfiɗo moodi muɗum ƴetti worɓe janano weeɓitani ɓe e hoore majjere e hoore angal andugol tuubo rottoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala an o gorko kadi janfiɗo ɓeygu ma weeɓitanoyi kadi rewɓe janamɓe kadi tuubo rottoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala toroɗamo yo yaafema ko an o musiɗɗo ñamuɗo jawle riba ñaami hino andi ma hara anda tuubo rottoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala toroɗamo yo yaafema ko yi o sonnajo muruɗo mes tawata koko harmi tokki mes tuubo rottoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala ko an yo ko ayyo gorejo tedduɗo ko ayyo duhiɗo tedduɗo ko ayyo babirawo tedduɗo yaruɗo beere fimuɗo sigareti mimi dorogo yewɓe janan tuubo rottoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko yaafotoɗo ɗi bakkatuji ɗo fop o wattanama ɗiɗo fop kay sa tuubi a laɓɓini o wattanama ɗi kadi moƴƴi ko ɗum Allah inni en ka deftere makko o inni ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ɓeɗo Allah on wattitanay ɓe bakkatuji bonɗi ɗin fop o wattana ɓe hande kadi moƴƴi al islamu yajubbu ma qabla l'islam o montay kala ko wannoɗa ado ɗum ɗo fop o yaafo o wattanama hande kadi moƴƴi tuubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minun dare ko Allah on inni wo tuube faade ka Allah on fop moɗon ko onon yo gomninɓe ko homɓe inna yo tuubu taw ko gomninɓe ɓen o innari ayyuha almuslimun o innari ayyuha alkafirun ko inni ayyuha almu'minun tuubu ila llah tuube faade ka Allah jami'an on dendagal ayyuha almu'minun ko onon yo gomninɓe fi honno joomi amen la'allakum tuflihun bela jo o malete son tuubi o ruttike ka Allah subhanahu wa ta'ala malire ɗon honɗum natal aljanna malire ɗon honɗum daɗugol yiite jahannama malire ɗon honɗum lumboygol siraten musidɓe julɓe tedduɓe enen ɓeɓe Allah on jarribori argol wurgol e leyɗe Europe Occident ga o jarribori e jarrabuye molanaɗo hulɓiniɗo wonande kala anduɗo wuuri mayey wonande kala faalaɗo tawoyde joomi muɗum janggo hara himo yarlanimo kono ngal dambugal tuubuɓe e man taaba wo wonɗo tuubuɗo qabla an tatlu ashamsu min maghribiha ko adi nangi ngin fuɗirde ka mutirde magge taaba allahu alayhi Allah on jaɓanaymo tuubuɓe e kala tuubuɗo aɗo wonki kin hewde ka dangde ma e ɗeɗɗere mayde Allah subhanahu wa ta'ala o yaafotoma bakkatuji maɗi subhanallahi musidɓe julɓe tedduɓe sa bonni tuubu ruttoɗa goɗɗo o yari beere tuubu ruttoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala a jeeni tuubu ruttoɗa ka Allah subhanahu wa ta'ala
a ñaami jawdi alyatima nattu haqqe maɓɓe on tuuba ruttoɗaka Allah subhanahu wa taala. a ñaami jawle riba yaltu e o riba tuuba ruttoɗaka Allah subhanahu wa taala. a tokkunoɗo mes ka hoorema ittuɗi ka hoorema tuuba ruttoɗaka Allah subhanahu wa taala. Allah on yafotoma. jamfiiɗo moodi mum jamfiiɗo ɓeygu mum lorruɗo julɓe ɓen kala ko wonirɗa e bakkatuji so tawi ko haqqeji ɗi nattu joni to ya ɓentigi si tawi bakkatuji ɗin ko hakkude ma e Allah subhanahu wa taala on tuubu ruttoɗa Allah on yafotoma. andite o wiyeteɗo Wahshi o warnoɗo Seydina Hamza bun Abdul Muttalib radiyallahu anhu. o tigi tigi on waɗi bakkatu mawɗo kono ɓay o tuubi tun Allah subhanahu wa taala on jaɓannomo. ndaare Khalid bunil Walid radiyallahu anhu o wanno gereji 50 contre l'islam ko ñande oɗo ghazwatu Uhud ko nden ñande o woni sabu ha Seydina Hamza woni ko shahindina. o tuubi o rutti o naati l'islam. Allah on jaɓani o tuubu biye makko o waɗi kadi ɓuri gereji 50 fiino l'islam o ɓantora. ɓeɗo fof Allah on jaɓani. Seydina Umar bunil Khattab ɓe piiji ko waɗayno ƴettaynoɓe ɓiɓɓe muɗum rewɓe hara hiɓe wuuri ubba ɓe ko ɗum Allah ini way zal maw'udatu su'ilat bi ayi zambin utilat. si tawi booɓuhoy ubbano koye hino wuuri koye landitoyke ma koye landitoyama ko honɗum e bakkatu men wanno si mawɓe amen ɓen ubbi men meɗen wuuri koye ɗo ma ɗum ko honɗum men bonnuno waɗi so tawi men waɗa ɗum ɗo. ɓe wannoɓe ɗum ɗo fof ɓe tubuno ɓe rutti ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah on jaɓani ɓe. Aba Sufyan o tawano ghazwatu on Badr o tawa ghazwatu on Uhud on ɗo ko ñande fatuhu Makka ko nen ñande woni ko o silmi hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓanimo tuubu biye makko on kadi o maayi kadi ko julɗo. Seydina Umar ibn al-Khattab manduɗen waɗi ko waɗi kon nde o natno ka l'islam oɗo o iduno on fof mino ɓuri on jogade baraji fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni kala sa waɗi bakkatuji a tuubi a ruttike a laɓɓini fop Allah wattante ɗin ɗo fop hande kadi moƴƴi makko ɗin bakkatuji ko jogino ko gaɗo l'islam hino ɓurno luttuɓen fop hande ka ɓay o naati ka l'islam ɓuri fof. ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yewti fi Seydina Umar oɗo ɓe torino Allah subhanahu wa ta'ala on ko du'a maɓɓe woni ko jaabi e hoore Seydina Umar nelaɗo maaki allahumma izza l-islam bi ahadi l-umarain. Allah mi torike ma tiiɗinir sembinirawo l'islam ɗo sabu goto e ɓe umaruɓe ɗiɗo. ɗum ko Seydina Umar e Umar Amr bin al-Hisham ɗum ko Abu Jahali du'a on jaabi e hoore Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda. oɗo jaɓi l'islam. ndaare yimɓe wannoɓe bakkatuji ndaare wonnoɓe woɓɓe haray ko yimaynoɓe ɓe accita ɗum non jokka laawol pewgol. ndaare woɓɓe ko yaraynoɓe beere woɓɓe ko sularɓe. ɗum ɗo fof fi a waɗi ɗiɗo fof wata taƴo ko honɗum woni ko hulɓini kon ko deppitagol ɗon inda joni ɓay mi waɗi ɗum ɗo yomi continue ɗo hande kadi. la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah. wata on taƴo yurmede Allah nden wata on taƴo yurmede Allah nden. Allah ko moƴƴo. Allah sa bonnimo hande a inni Allah accanan Allah innaymi accanima. sa bonnimo janggo kadi a inni Allah accanan o innaymi accanima. Allah subhanahu wa ta'ala ko woni ko yiɗa wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. ko wonto hara ɓe deppitaki e hoore on bakkatu ɗon hara ɓe andi pellete ko bakkatu. musidɓe julɓe tedduɓe ɓeyden tuubugo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala. nelaɗo mo anduɗen on sallallahu alayhi wa sallam qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Allah o yafanike mo bakkatu makko on fop hayso tawi o jogaki bakkatu fop hino yaafa. oɗo o inni wallahi inni la astaghfirullaha fil yawmi wal layla akthar min 70 marra. mi wondi min mbiɗo tuuba rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala e nder ñallal e nder jemma ɓuri nde laabi 90 e riwaya goɓe ni akthar min 100 marra ɓuri nde laabi 100. si tawi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam waɗi ɗum ɗo wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar fama baluna nahnu ayyuha almu'minun tubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun. tuube ruttoɗen en fop meɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala belajo enen kadi Allah subhanahu wa ta'ala o yurmete en o malna en ka aduna ɗo o malnaya en lakara. mi darnira yewtere ande honɗum musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e maaki ko yabna adam kayo ɓinguel adam si bakkatuji maɗin fop yeehi haaɗi hewtoyi kammul ɗin jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi hooti tuubi a ruttike ka an kono hara shirkanaɗan hay e hunde womi yafantoma ɗum ɗon fop mi wattanama moƴƴi wala ubali harami ha jaga kadi subhanallah. ndaare kammuli jeɗɗi e leyɗele jeɗɗi woɗum ɗo fop sa hebbini ɗum ɗo bakkatu
kono hara e nder on bakkat ɗum ɗon fop ɗi waɗɗa ɗon hara shirku billahi hay goto ala toon a kafida toon Allah e goɗɗum hay hunde Allah inni o montante ɗum ɗon fop o wattanama ɗin ɗon kadi fop ko moƴƴi hara hay hunde ɓeydarimo hay hunde kadi ɗoytarimo sina yeri ko mesalal si ukkama e nder maayo ko ngal ɗoytata ɗon kon ko ɗum ɗoytoto e manguraɗo Allah subhanahu wa taala ko ɗo wiyete Allah ko tagi kammuli tagi leyɗele o jugginari o weƴƴiti leydi ndiɗo yiilo en ala famude hay hunde ko ɗo Allah indiga e deftere makko laysa ka mislihi shay wa huwa samiul alim sifa Allah ala ko kanko woni nanowo kanko woni siftorɗo nanɗe siftorɗo kadi yi'ugol kadi sifa Allah subhanahu wa ta'ala ala o walakin wa ma qadarullaha haqqa qadri kono ko wontum en mawninirari Allah en teddinirari Allah en rewirari Allah en yettirari Allah wano hana yettirede no hana mawninirede no hana teddinirede e no hana rewirede yo Allah arsika on wawugol rewirgol Allah subhanahu wa ta'ala no hanira rewirede yettemmo no hanira yettirede woɗɗitoɗen haɗaɗi makko ɗin ɓaɗoɗen kadi yamiraji makko ɗin mi torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah danda on shirkangol Allah hara hiɗen andi yo Allah danden kadi shirkangol on hara hen anda ko ɓuri mawnude e bakkatuji ɗin fop toñe ɗen fof ko sirkalngol Allah ko ɓuri mawnude e ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi en kon fop wata en ɓaɗo few ko wiyete shirku ko ɓuri mawnude ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en kon fof ko wiyete at-tawhid ko wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala a'zamu ko ɓuri e mawnude ko Allah on yamiri en ma amara Allahu bihi huwa tawhidullah huwa ifradullahi bil ibada ko bajjinɗingol Allah ka dewe makko ko ɓuri mawnude ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi en ko muɗum ko fof ashirku billah ko huwa ibadatu ghayrillah ko rewgol kala ko hina Allah ka du'a'uji barki Allah faabinorgol hunde hulgol ko hina kanko ɗaɓɓirgol ballal ko hina kanko ɗiɗo fop ko haɗaɗi ɗiɗo fop ko wawi ɗiɗo wo ko Allah subhanahu wa ta'ala mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okken ko wiyeteden tawhidan khalisan wotinɗinal laaɓugal haragal fop ko fi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa golleji meɗen ɗe fop hara ko sabu Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dande en bone o wiyeteɗo cheytane yo Allah tabintin en hoore laawol l'islam yo Allah wurnu en ko en julɓe yo Allah ƴettitu en hara ko en gomɗinɓe yo Allah lonkin en kalimatu tawhid ne hiɗen maaya kala jogiiɗo bakkatu jani e tosoki suuɗiɗi e feeñoɗi ɗi annduɗen fimen anda fimum yo Allah on yaafomo kala julɗo jogiiɗo ande kenere e gundore ko Allah woni ittoyɗo ande sohla e mapundeji yo Allah ittanamo mi torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men fatiɓe ɓen fop kesum e kiɗɗum kala wonɓe e newende lakara ton yo Allah duubinɓe ka newende kala wonɗo ton e sattede yo Allah ittumo e nden sattede naɓamo e newende naɓamo jannatul firdausil a'la ko ñaawa e maɓɓe nde no ñaawi